Basalik buta beto hairakan dan kota syaitan di sinannya ka man bandung urang habe di petan basang sang Tuhan sadan anggota dalam hakikat di dakwah menan batubuh insan nazat mulia kadipe saho hadis ngon tidak kana tauladan ngiba ambia tauhid dikaji urangan malam dipegah insan Allah Ta'ala ba'tamirhu wa sinan alasan Allah hai taulat sayang tergata dakwah Rasul fi level tinggi tapi bak bibi caci saudara ulama Aceh dan hargai anggap diri lebih mulia lepas tak sayang martabat sufi martabat suci makam aulia pilihan Allah sinan hai akhi begata cari foya-foya lun binasengan kegata tengku be lepah maju melemba-lemba cinta tagisa kedih babu be jan mehu kedih lang dosa letan ulama sino di Aceh kurangnya lebih tak pemulia tak dengar abah yang terkasar yang memang sahih niba ambia